masakin HETNA BELAP Kuki channel Thusoh LAHCHOM ngoh se labon ni kupa tunung ng Vannoi Thusoh chum LAHCHOM mo na behon kiloite Achisa Phanoi Myanmar government Rohingya Muslim ho chunga genocide and crime against humanity achila PV tiango ana chunga US President Joe Biden administration in sanction and upon humnung tu hin hichi tu to ki bangin Chinese Uyghur Muslim le namlom ho chunga at achalo naw dawnan Chinese officer ho visa vet suipi le akho dung zuya gamsong han pulam hi song le khapi ahita ve tin thulut sun aseina hi hichi tu to ki manin US Secretary of State Anthony Blinken sun China in Muslim minority ho chunga genocide le crime against humanity ti chu Uyghur ho sugang thaila hi naw su mang te na dinga ato gon ho hi anga loi divin ga tin het sana anamazing hi ga het thei khat chu right group swa kon thulot le lim so ki modung zuin Chinese salumlam gam jinjiang kam kai sunga hi Chinese government in anti terrorism min puai si Uyghur ho le nam hlom mihim million varho hi mun pi khana akhum khom over re education kemtia sugan thina za chom le ahinao achon dano akhan dano le asakho o sumang thale Chinese mitam zo hong pia haidu ago no hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Russia in ultimatum abol Ukraine government in galbol ang ading over asayo chu anasang thai pon hi Zelensky in Russia in Kuki zo se kayef mareplo le adang dang zo se ako na kon ala do nom hi ki pom thei ponte atina bana Russia ngen zo si zong asan pi lo na bana Russia President Vladimir Putin to ki mai to ki holding ti hi Moscow in zong asang thei pon hi Zelensky in avela asekin na izanin ki sei zong le Vladimir Putin to ki mo to ki ho khom ti levin chamna thei di ponte aji sugal hi amana pat hin anga aziding zong ama khuna omina hi pimo angai dan ama bovina seithia hi anati ne hi hethi kha chu marepol khupi hi hapta thum lungke ya Russia bom khi na hi tanglowa anahazia khupi sung hi khogiem nung bangjing a hi tai hichi khupia hi simpat ni khusun Ukraine sepaite sun athal chuyu atol koi ding over Russia sepaitian phatip anapi uchu asang po ne hi hichi khupi hi Russia in hatala ding agon hi Russia adinga ki zot na mun pi poimo ta khan kong kai mun khupi khat chu hi si hi Russia in ki ho na le chamna pat na dinga kaif marepol le kharson khupi hwa kon thala tol ko yowa ki ho na theding dana asayo chu Ukraine President in zangpana anup lo na thu na sei to lhon'in ki mai to Putin to ki holding zo ana phut in hi United States President Joe Biden in US business for ho chi theova agang thepina cyber security lampang ki vienna kho sa dingwin ana sei na hi amana sei bena ching theita chatlo Russian cyber lampanga het gil na nei hon tu le tu hin US business so attack atha bele hata hin bol kit dingwin US intelligence so na suid ove and tin hi ga he thei khat chu Russia hi phan masa apat cyber security lamana to na attack bolna aphat phana abol jing u bana Ukraine to ki buina zia achunga singson European gamhole United States sinna sata apon khumle gamsunga hasinatam ta ato phula na hichi cyber lampanga hi hatta US le aloi ho chunga gala hin bolding danwa intelligence wa kon heddo ani hi ekiti US President pun tu ahong long ding phat sunga Russia in Ukraine khupi ho biological weapon ho ahin man sa di wahi tin ana sei na hi aman hi chi asei na hi Russia in akigel dan lamlo bia Ukraine gam Crimea anala banga baizakhen dinga ani gel chu tu haptakal ni sungjinga zong apumla zota lo jia hi chamna uma kinung chuna Vannoi anga maimo sanga Ukraine yote te na dinga papen chu Syria gama anamol bang over chemical weapon hi kopi sungwa ahin mending owa se hi hichi thu ahong ki sei do lona
Russian Defense Ministry in kaifin khupi sunga amiti ho sunga chemical government sa gas somana Russia ngoding TV tia aphongdoh la anei utol hana Russia in China dan khana anei jing til khat to ding ting le ana to ding amial mo ho ango amaset ji ngai na ahi banga Vladimir Putin hin Zelensky government phul hu na ding ahi phot le chemical weapon hi mandinga pha asa hi tia US in ana aphongdoh hi hinla US president pu hin tu chen hin khat evidence macha anei di pu na hi NATO solam gamkai ningchong lama Baltic states tia ki hon Russia in Ukraine abulu kiu hilova hichigam ho jong kola hung machal be dingo tizat na sangta anayo to lhon'in NATO le European kiloi khom na hon Baltic states hope sunga gam thum ti chu Lithuania Latvia le Estonia gam ho data ven bitna ki piding ahi tin assurance pe ven hi he thei khat chu Russia in Ukraine anakap niya pat Germany in hichigam ho hu na dinga galsat konglin nga anasol sa hitai Achisa simpat ni khojun Russia sipaiten ama sapendingin Black Sea hope sunga kongkaimun Odisha khupichu anakap mo yun hi tin Ukraine officer hon anasayo na hi Odisha muna local officer ho akon tulut dungzuin Odisha khupi vel a chen na in hwa chun bom ki khiin khupi sunga mi pite lungling lawin aw mo vin hi na mai le chapang asanga sim ho chu chen na in mon ho jam sanin ana soldo gam ta vin hi amo he lampi mun tampi ho pa a Romania gam lama jam do dinga soldo o hi vetin tulut chuna sei be na hi chule Black Sea hope sung mama Mykolaiv muna psychiatric hospital muna Mars ni sim som ni le ni khochun kipi phamana bomana hanawa mi tumin tina atuin khanin nasatain kisu khana ananei ne hi hinla wangphanum ta khat chu hichi bom kila amasang minute som ni vela chu hospital a mi somnga wal ho chu doctor le nurse son wat chuma natol do hi agiti Ukraine ti saidanin kisa leti zanumta Russian Wagner Group tia ki ho chu Ukraine President Volodymyr Zelensky thatding assassinate bolding in soldo ahitawe ativin hi kaya fa kontlut khatsun President pu hi galhung ki panapet tu ni sana hi veltam pi thading atupna anei nawa anaso chajinga hi atina hi achi sahab dakhat sunga thumvei tupna anei nawa anaso chan ahin tupna anei nawa anaso cha ahin chunga Zelensky amatin Russia dinga number 1 target chu keima kahin anhin chu kain sungmite ahi anati nahi hichi boina hung mapat Zelensky hi agam sungmi pite tita lova Vannoi lam kailin jau si za sang le he nahi to thona ama ki he do hin Russia into chana apu halal system hi lojing dinga hi ti ata sano hi tin thulut chuna se nahi kidang ta khat chu hi chi ke kopi sunga hi chichen thingnoi Russia to son hon thangphung ta Ukraine sipaiti akido piu social media la ana thangin hi amo hin Zelensky jong hi vel izan ham khat atumo dan an hitai ekti Ukraine officer on Serbia President pu hoido na jau se hi Russia gammi galdeilo spice hon hi chi thulut ho hi aphat sa Ukraine authority ho het sa na ane jing zalova thina thei bulun ho akona hi President Zelensky hi su cha hida na aphongdoh uvin chule hi chi Russia spice so chunga aki panaw aphongna hi ekiti achi sani khopabek masanga Russian galbol de lozia atona Russian TV channel prime time to so umpena aneki phin Marina Ovisanikova chu Russian government in British spy to go pule ahi tia ngona aneo vetin Russian state on TV channel 1 in an aphongdoh hi he thei khat chu ki phinna an nei ja thutanna na dinga liusa hi zuwa ki hado sa an hi hichi atha bi angona chu Russia state on TV channel 1 network ti sun an aphongdoh hi
Thusoh ngai ho zo si sunga ki pa tu is heu to lhon'in Thusoh thai mukit kaon na bonon mang pha le si bai